Voin hi April ni som pali sang ni som ni pakhat ni lai ni ania. Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule. Tun tum chu Myanmar news then khat le international politics breaking news kan mu then khat kan puang chuak dona. Tuna kan puan man lo Myanmar news dang te ro chu naktuk jing ka ra rom puan chu le aniang. Kachin hawin China ram lu chilin kong an zo. Nimin April ni som pathum khan China ram ri depa om Kachin Mipuite chuan China ram chung chu nimin tlai khan lu chilin kong an zo nan tian soya China sarkar lam hi an lungoi lo hleti Kachin army chief chuan soi kan mi te hi an ti na chuan Kachin Mipuite hi an ram dang sarkar po ni se kan do zelang tin an du lo nan lan tirani heng Kachin Mipui kong zo ho hi China sipai te chuan ngoi turin an khapa Kachin Mipui kong zo ho hian dikna kan hmu ma lo chuan kan au zelang tin kong an zo zel thungani China rama mai po ni lo Australia po aram mi te ngei po in Burma Mipui te an thlop zelan tirin kong zo in an pui bom ve ani Burma Mipui te hi tloman tum lo hle a chutiang bokin sipai te po an nun rong tual ni poina lang chu wangin engthil po thleng thei reng ania chanchin kim chang nga me kani alobom tlang kem report tukin vartrian lama khan Mount Alobom in beina Burma sipai za somnga vel hliam an omti news suan ata langa Burma sipai then khat an tlan chebok ni nan soi Alobom tlang kem in chuna le Spring Revolution boruwa ka wang hian Burma sipai te le KIA te an boruwa ka tang hlea KIA nam pasal tha te po eitu le ral thuam an la in pek bel so ni in reporter te chuan an ta lang ani Burma sipai motor panga bom manga ti chiat sak anni nimin April ni som pathum jing dar som vel khan I mai thaya le mongto inkara Burma motor panga bom chiat annia ma se helai mun hi police te chuan ni puikal pon khapa wangin thu chiang tak an hre theilo ni nan soi KNU KIA le Arakan army te soidanin heng Burma sipai te hian hetiaral thu manga beyan to wang hian an thinrim in thri khak nan kho chunga lutin mipui chunga rong takin an che thin ni nan soyani chin khin khuwa police una pani te chu kum khat zel tang tura an chung thu rel sakan ni hemi te unaw hi February tha khan sipai sarkar an du lo thu Facebook a an post awanga man an nia jela po hoisen taka sipai sarkar du lo na an lan tir zela wangin zelrun thim taka khung be an nia an chung tenen po in biak po phal sak an nilawani Civil Disobedience Movement CDM a hlotling zel Sipailal General Min Ong Hlain hi kumsomruk panga ani towa a pension a hun to chung poin a choldu miaw lo awangin a pension kumpo kumsomruk panga tina ti dang lam tira kumsomruk panga atlin hnuwa le zel po President Prime Minister angin thunei na chana tum le zel hi chu Burma Mipui te tan awan duai thak hle ni nan soya a party la artelu konin namen lovin chawrau e kan thaya tingam lo engma ka nei lo ti tu hian a ho tenen su sualan bol me kani tin Burma Mipui te chuan an soi sipai ten thunei na an pong lak nuwa Health Department atangin Dr. Rualten sipai te dinin State Administrative Council sarkar chu CDM mangin ado dal ngala Karlawa Department sang ten anon zom ve ngalani Mipui te poin anon thlop ngala wangin rampum huap CDM chu a hlotling hle maya zazela somko panga in an thlop hialani CDM movement hroi tu jinga pakhat CRPH Minister Dr. Joe Waisu chuan sarkar rel kho zongjong hi CDM awangin kan choltir theide vek towa total ban ang main kan choltir thup theiani ati sipai ho hian Mipui sarkar an nam thlu ka tangin ni somsari achuang towa sipai le police ti lo chu eng sarkar na thokma an thunun theilawa chu wang chuan sarkar damdo ina chol thupa sarkar bank le private bank an honglawa ramchu in kalpona be railway service staff te an CDM veka wangin rail pakhat ma alache son lo bokani bank lamphei chu CDM awangin midang po an aio in lo thoti don ta se a technically po in antlin don chuang lova dam lo khir tak tak en kola emergency room a dam lo zaidam tur chuan sipai doctor te thiam nei na tlin lo ni nan soi CDM thlop tu Mipui te chunga Burma sipai an che drap thak thin zia ni tin niu sa mu tur oma
sipai sarkar chunga engtikong zong ma in rin na nga ngam ani to lo thu an tlang au pui me kani Burma mipui thinrim then kha chuan sarkar po an nilawa mipui te thu nei na chu saktu suam mang rualan nia mipui ro hlu Burma leilung hausakna zong China le Russia hena khal veka an mani chau han that tum man ni wangin engram ma in an la pompui lawa an paron China le Russia poin alanga pawin a hriat puina recognition ati chuangam lo bokani tin an soi Myanmar Traditional Water Festival po manglei theilawin CDM symbol in alu alanta a tui the ku thi ninga chunga o thin ani mase kumin chu sipairo rel na du lo lan tin nan man ani ta thung ani international breaking news dang ve thung US President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin an hena inralin na thuwa pe US President Joe Biden chuan Russian President Vladimir Putin an hena Ukraine nena anin kar boina ain nuk niam lo ani chuan US ina ti tura ti don ti hrilin inralin na thuwa pe vele ta Biden a chuan Russia le Ukraine boina chungchang kalmek chu phone call in Putina soipuya an pahnia soiduna du thu ata langbok Biden a hian Ukraine thawang hi a hauna sahlea Crimea le Eastern Ukraine huna Russia in ral thuam le sipaya da khom tran ti lai tang reng khan Russia chu alo dem mol to ani Reuters in atalan danin April nilia White House thu chua chuan President Biden a chuan Ukraine sovereignty le ramin pum khatna chu engtikong main Russia na thendar arem tingai don lo ti lo soi to ani sang ni som pali khan Russia chun Ukraine thu nei na huam chunga ram malo la to helai hmuna hian ral thum le sipai thanem takada belawangin hi US chuan angai theilo hle ani Ukraine le Russia in kar boina chuaka wang hian mi sing khat sang thum chuang an thi pha to ani Biden a chuan Russia hena athil ti mek chu in nuk niam turin thu khau taka pe zuita ani Nikki Haley in sang hi somni palia Donald Trump bok thob le tum Nikki Haley US ambassador to UN hlui hian kum sang hi somni palia chuan US presidency ta chu ve meiring an tam hlea January ni ruka Capitol Hill buaina wangkhan Haley in Donald Trump alo khak zo thin bok nen Donald Trump an Champion of Freedom Award Silver Ball Mara lago hlanna an neina Nikki Haley chuan kumsang ni somni palia Trump a boka pui tur thu hi asoi chuakani he award hi Grand All Party Senate Campaign Senator Rick Scott head of the National Republican Senatorial Committee in Trump panhena ahlanani Nikki Haley Associated Press chuan ex-president Trump hi kumsang ni somni palia presidential seat a chuani chuan kei chuan chu ve ka tum lova chu ve a in ka pui zo kang Trump panen hian hun kal to na thatakin kan thok dun thina great foreign policy a kan thok dun thina ni kei chuan kan na tho dun thin tong kha ti parvu zel ka dua president atanga atla ka wangin a political career a zo ti na ni lova na tho sen lo mat chop ala nei ni ati Trump administration hian min phuar khom lea Joe Biden ale Kamala Harris ten office an luaringot po hian tran khom na min penasa ani tina soi ole Burma mai ni lo khovel ram dang politics po aboy rutak zet ni na hriata kan thu puante anu kharnan le kan beng ti war tu ni pa formin tun lai mi tam takte buaina Myanmar ti le Burma ti omzia I hanta langlok te ang Myanmar or Burma Bama ti ming omzia le adangte Myanmar amin independent an puan don khan ong san chu England avakala ama hi Burma Bama ania Burma chau chu independent kan pe thailo midang tenen in lungrol phot lo chuan ti in ong san chu a hole ta ani Chin Kachin Shan Bama mun te chu watlo chuakin an lungrol pui nuwa England rama an kal le ta ani ti chuan January ni somni pasari sang kha zakwa somli pasari a chuan ong Shan Atli agreement chu an lo sign ta a an sign theina chan chu Myanmar ram chunga om Chin Kachin San Bama nam ayo te an nia chu wangin Bama chu Burma ti nan lo mangta kha ani mase official name manilova hunakal zela Burma aya Myanmar hi athazok ti in social media in hialna lo ni ta ani USA chuan Burma ti alo mangthina
Japan le England chuan Myanmar country ti hi a thaber an ti ve thungani sang ka zakwa somriat pariat Myanmar boina intran dan chu general ni uina thunei hun lai ania sang ka zakwa somriat panga atanga sang ka zakwa somriat pariat inkara khan ni uina chuan tum ningot mai poisa not ati thi ani kha Myanmar ram chunga ama aya mi hausa an tam ti riat chuan soilong na po ommi alovin poisa an ti thi thina chu wangin Rangoon University All Student Union chuan ram kalphung ni thein an hreto lova rampuma sarkar du lo na le Myanmar rama democracy tun dinangai ti hriin demonstration an neita ani March atanga August thleng ania August ni riat sang khazakwa somriat pariata chuan student leaders strength khat ka hlum le man an nia ti chuan mitam takin sahim na zongin Thailand Bangladesh India Malaysia te an tlanta ani sang khazakwa somriat pariat buaina le tuntum buaina hi adang dewa achan chu tunami hi chu mipui zirlai office department tin staff ten an thlop la tawangin khovel ngai ven po a hlo bik ani KIA omna Kachin state hi state hausa leilung hausakna tam ema lunglu kan ti mai asen a hring le thing chi sang sang ngo cha tak mai omna munani achunga mi lunglu le thing ta hi sipai hovin dan lovina ru karalin chaina ram chunga anzuar na sathin ti hrein kachinu naw terel ru tina tu berania mania khan min ong hlai na sipai ho an chet ma saka wangin kachin nam sipai ho chuan ai nai nan chang let veta ani kachin ram chung tun ma sipai nan lak sak police outpost an dana mun zong zong chu an lak let sak le vek to ani CRPH le Dr. Sa malak na chungchang thua mi puinan thlop tha ethnic party leader ho le arm group leader te sarkar department sang staff te poinan thlop tha le ni na lang international community ram engu zatin an pompui bok wangin beisena sang tak an nei ani ole Burma le Myanmar ti lamdan chungchanga po khowe sarkar lian te po an ngai dan ainan lo wang le Barmaram chunga mi pui tamjok te ngai dan po ainan lo wangin engang point lamila kan hrethiam theitura ngayang tuna kan be saber chu zalen na tluan tling naya United States of Burma emo United States of Myanmar emo din ni theise kan du ber ani ole khati jong kha tunhuna Burma le khovel chanchin thardang kanom puan chu theite chu ania chanchin thardang len kanon let le thuayang mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te in zawh ya chunga kan lo me